Күн шерфіңіз қайырлы олсын, эфирде заман бүгін апрелінің 26-сы ве Қырым ижғалының 789 күнюдыр. Соңки олып кечкен адиселернен заман тұқымы таныш етмеге азыр. Бүгін Ахмежетте Мejlisінің іші бойынша махкеме топлашуы кече. Ижғалжы акиметінің прокуроры Наталья Поклонская чықышта болынып, махкемені Mejlisні ясақ етмеге ве экстремистік тешкелят оларақ танамаға рижа еті. Бұндан да ғайры Поклонская Mejlisні террористік тешкелятлары иле ишбірлік япқанында қабатлай. Нариман Джелял исе ос чықышы девамында Mejlisке ООН, ОБСЕ, Туркия, Авропа бірлігі ве Америка Қошма Штатлары дестек көстергенлеріні білдірді. Бүгін махкеме черчевесінде видеоматериаллар бақылаулар санки Қырым-татар Mejlis азаларының қабатыны таздықлай біле. Умумен видеоматериаллар 20 дисктен ибарет. Курорт мевсимнің башлануы оғынды Николаевкада тынчдегіл. Урба базарының ерлі сатыжылары шикеет етелер, оларының түкенлері апансыздан қапатылды. Базар мудиры кімсеге хабер бермейіп, үш ерлеріне кірішіні қапатты. Базыларының анда сатылыққа чықаралажақ шейлері қалды. Мудирінің әрекетіні Николаев пляжларындан бірісінде юзберген вақаларнен бағлайлар. Ерлі кооперативінің Скиф пляжы абаданлаштыруф манасында теслим етілді. Ләкин анда бірді-бір үш алып барылмай. Николаевка соғықларында ақшам юрмеге хафлы олды. Шу себептен ерлі сәкенлер меркези акимиетке мураджатта булуналар. Мая я беру патент работать. Приехала немножко раньше, чтобы привести за полгода, которые мы не работали, привести порядок в бутике, помыть все. Я приехала, начала мыть бутики. Вчера он приезжает сюда, директор Михайлов приезжает и говорит, что ты работать не будешь. А я говорю, почему я работать буду? Я не работаю, я мою бутики. Я повешу завтра, говорит, замки, и ты работать не будешь. Ну, я думала, просто сказал он, и все. А сегодня утром прихожу, повесила свои замки. Этот эскиз выбран просто красивый. Это как фальсификация на бумаге. Его никто не собирается делать. И на сегодняшний день, через неделю открытия по Крыму сезона, 1 мая, здесь никто с мупрозвития от Михайлова, он сам не появился, даже не посмотрел, ни размеры не сняты, ничего. Только вот красивый проект, который по бумаге на благоустройство отдан ему. И мы так понимаем, что он просто будет зарабатывать, может быть, поставит кучу катеров, может быть, лежаков, и будет просто с этого зарабатывать. Мы хотим обратиться к уважаемому Сергею Валерьевичу с просьбой устранения беспредела со стороны администрации поселка. Вчера на улице Николаевки произошло ЧП, были подрезаны 2 молодых человека, и никаких мер принято не было со стороны правоохранительных органов. И как бы не очень приятно ходить по улицам, когда происходит такой беспредел. Донецк валиманында Дженкеверлер тарафындан атеш ачқан Русия актері ве режиссер Михаил Пореченков Қырымда ватан перверлік фильмлеріні чықара біле. О Русия девлетінден тайынленген Ахмеджит акиметінден студияны қабул етті. Ижғалжы акимет Пореченковны ақықы ватан первер оларақ сая. Фильм чекімлері için белгіленген мейданчық эски цемент заводында ерлеше. Сүргінлікні башындан кечірген әслі башлы Қырым-татарлар туған кой ве шерлерінде халық хираларыны ижра еттілер. Қырымда Дегірмен студиясының кечке қалған түркілер лейхасы ішке түшірілді. Лейха муэлефлері білдірген малюматқа бинайен видео сюжетлерінің қараманлары базы бір шарытларға риает етмек кереклер. Ен esасы олар доған көйлерінде яшамақ кереклер. Кечке қалған түркілер лейхасы 18 майысқа бағышлана ве бір тіллерге тәржіме етілежек. Лейха муэлефлеріні білдіргеніне көре, бұ ішіні олар өз параға амелге кечерелер, чүнки ичкімсе дестек көстермей. Қырғырынжы сенесі, ақярның жүнкіде башланды, самолетлар келіп те келіп, бомбаларыны да ташлады.
Дүнияда Чернобыль атом электростанциясында юзберген фелекетінің құрбанларыны аналар. Бүгін ақшам фелекетінің 30 еллығына Славутич шеріндегі Чернобыль қараманларына бағышланған хатыра тамғасы янында құрбанларыны сүкінет дақасынен андылар. Киев ибадетханелерінде исе ибадетлер кечірілді. Бүгін Чернобыль атом станциясыны президент Петр Порошенко ве укрытие Чернобыль фонды ве ядерлы хавзызлығы бойынша донорлық devlet temsilcileri ziyaret edecek. Bundan evvel Чернобыль leyhalarının donorları Ukraynaga 88 milyon евро ayırmağa hazır olganlar. Bundan beraber hatıra tedbirleri Rusya ve Rusya'da geçecek. Қырым боксчысы WBO чемпионы Александр Усик невбеттікі муаребеге азырлана. Спорт ярышы Полония ватандашы дүния чемпионы Кшиштоф Главацкинен кечірележек. Украинылы боксчының матбуат қызметі білдіргеніне көре Главацкинен Курушев барде өткерележек. Базы спорт тенқычыларының фікірінже Полониялы боксчы дүнияның ән заиф чемпионлардан бірідір. Ама Александр Усик бойле фікірдедегіл. Я считаю, что он слабый боксер, потому что слабый боксер не может стать чемпионом мира. Он вышел и забрал у Хука пояс. Не выиграл ничего, он тупо забрал его. Просто взял, нокаутировал Хука, забрал пояс и все. Он красавец, он чемпион мира. Надо договориться, чтобы этот поединок состоялся, но я думаю, что если у нас будет все хорошо и наши промоутеры, наши команды договорятся, то я не собираюсь проводить какой-то промежуточный бой, ибо хотел я провести промежуточный бой и не получилось. Так что я не буду гневить Бога, я просто буду готовиться и улыбаться, как я это всегда делаю. Түневін Киевдегі Атлас концерт клубында Усейн Бекировның шахси Тетариум адлы концерті кечірілді. Концерт соңсыз салғышларнен озғыралды. Концертке серджилер Украинаның чешит районларından келді. Санада Усейн Бекиров сенелерже берабер çalışkan артистлернен булынды. Нахмелер арасында Крым-татар, Украин, Азербайджан, шахси ве халк ерлары джаз yönelişte icra етілді. Усейн Бекиров оси жадны та Крымда бағышлаған Ерджи Джамаланы айрыджа қайдетті. Будет сегодня Джамала, да, будет петь татарские народные песни. Виктор Павлик, Оля Шанис, певица, Лаура Марти, Иванка Черевинская. Ну, как бы джазовая такая вот у нас джазовый концерт. Bu noktada yayınımızını yekünleyimiz, sizlerge eykunler tileyim, 15-30'a kadar sağlıknen kalınız, atı erili olunuz.